Daki hajar ngur ki pat ba ki latu chenong ston ban shimbenta daka peace rally bala khod uba Arden Embasayomot President Keseng San Hima Voice of the People's Party VPP hakalai pautari ujemang. Kanika rally kalong ban Krishan na dia jung ba Arden ubalaya khun bandawa na sorkar jela ban penbaha bat penjanai ya kam mangthung kam thung jam bat ka baha puri puthi na ka benta ki samla riulum henyau trap bat achik. Hakani ka peace rally lawan shimbenta tang ki samla Henry de kilong kumi longkpa na keleng ki snong ki bas ngokhia ya kani ka jing bat jing jenjar jong ki khun samla bat jong ka pateng banwan. Kipat ba kila perta bat kang jam bandawa na ka sorkar MDA 2 ban penbena bat penjana ya ka baha mangkam na ka benta ki riulum hinyau trap bat achik. Kipat ba kila ya saudong ya ki lad bat ki dong joka sornong ston ban kring ki breu ban kershan ya ki jingdawa jong uba Arden ubadang syong syatngan pelau jong ka additional secretariat hasilong. Lapan long ru ya ka jing soi kerteng pat ba ban penklan shu ya ka jing kershan jong ki ya uni uno ya lampat ba. Jingdong bangin piada bet kapkum ka jingdong jong ki autonomous district council. Hakabang idong yaiti kembali pada result pada magabanda Arden hon. Dondro gimana jingdong bang ini kopi ini challenge bet ya kata berapa persen. Henry na kalian jengingiyong ba nyempet ya kata kasong haka ding stop jong sorkar hakaba kumno ang penbet ya kani ka reservation policy. Ngindong patwa banyak kerennya roster system. Namar kami ka roster system kogi ba ngide masupo bata baitong ka register. Ban maintain ya kata ka ratio ba kini ki reserve seat kini ban yohok South Khatsan Baksan. Tingkat ini सरकार kakwa banyak kerennya kata roster system. Kabaong dan jingbat. Lada yang ketiga reservation policy 4 lah bangpen kala. Nomor kata kita wajar yang सरकार bahkan depan penbaik motor yang ketiga reservation policy dah kata ya pihak marengkat bandung-bandung ke nama-nama tarjur ke bandung siang satiga sini satiga ro kakum ke jindondam bak ladat ka सरकार kamla banle tenta ka penbau ya ka jingtlot jong ka law department hapo Meghalaya ka penbaru ya ka jingtlot jong gini namaram Henry Polmot kibangi lajit ban hanta ni sawa ban penjisa ba kita kinong tawan kibangi lajit kidainem kita kinong tawan Wemeli juga ramrai konsensi udah negara bat Beda kerja rela penjat tadi kasih jangi udah banong urang kamu jangi kasih ini masa itu berkawai kamu babuan kita konsensi kita jangi ngijit jadi nomi kemar kita jangi jadi businessman dan buat kalau dia kira Arden Henry pun dia meni kasih jangi tidak ia bentar yang ditrap doyong ini pasti markat lo Raimi nak kena ditinggal cik mentah waktu drop lu lah kenjak waktu high level lu mentah nadu bagi yo emene semai lah kenjak rekom ki baita gini man husiar nomor ngila pan pensau suki emele dai ka bor de ngila ban lawono ya ka suki ko usong ngila ban wenno ka ai di weiru tumpajang teryo ngila ban pensau jang ki baong kana omla ban mentah-mentah ban laban pengelano ban review ya reservation policy gua ban kantasi kenting layar put usam laban pengela kita tarung kade gagam habariyeng berkasam balai la ban review ya reservation policy kembali gagam habariyeng jangi berki garang kembali langsung si para lalang lagi garang kitong bangidang gaji soper apa pengela ya reservation policy ikiran dah kawasai nginiat nak lagi jam bastit nginiat nak ngikwa ya kan new travelan lana ya kan kasih dan dia state lana tinggi kwa bagian dia kwa sopan long bagi kum sipara rengi gila hikmat kejung ikim ju perkat nam tagari ni gak ngado kumtang ngakwa ngakwa ban translate ailan lem ya giwei bagian keren tanggawai ngajar pa di payda bapin bu jing dua yang nam tai bahadan
Menen jamnet ilangnya jantu. Menen mesti hadir mengilayah somnet berosimet. Ngadangnya bani asu khana bani badan. Badan yang tang asli kiai ke bawah merak ke jisau kena kelang. Kapan itong mau belai mudah ringkat begini etik ke jombu berkejak kadeu. Berkabah badan yang menusuk. Kawan belai ulah tesong yang kejak kadeu macam ni lembah ke ni etik ni. Hakasihil awas kasihil. Hai janji akhir. Barang yang menggawe kali ke pentau yang kejingiak kali yang macam ni. Saya sizin kumpin kita. Saya sizin